Poštovani pratitelji Konobe, dobrodošli još jednom u našu malu oazu. Smo malo ovdje bajsali pa nam je Marin zaspao, nema ga, ali evo Marina i ja smo orno se probudili da za vas danas snimimo jedan video. U zadnjih par dana u Opatiji šta se dešava, evo Dora nam je na vrhuncu, jučer smo imali drugu polufinalnu večer, danas je koncert u Kvarneru, danas je generalna proba, a sutra je veliko finale kad ćemo u stvari i odabrati pjesmu hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije. U proteklih 7 dana dogodila se još jedna velika stvar, a to je da nam je jedan reprezentativni objekt iz 90-ih, jedan od možda top restorana u regiji, da ga je progutao požar koji je za sva vremena sigurno promijenio vizuru našeg Voloskovog. Sam požar koji je devastirao restoran Amferu do temelja je događaj koji je negativan, ali u svakom slučaju ono o čemu ćemo danas razgovarati je da taj događaj u stvari potiče na razmišljanje. Opatija nažalost ima nekoliko objekata zapuštenih u samom centru grada i kakva sudbina te objekte očekuje, jer s obzirom da prolaze godine pa i desetljeća da su oni zapušteni, jednostavno ovaj tip havarije je, mnogi će reći, neizbježan. Najprije bi se ogradio od svega ovoga što ćemo reći su osobna mišljenja, znači nisu činjenična stanja, jednostavno su naša, odnosno moja razmišljanja, vidjet ćemo što će Marina o tome reći. Svi ti objekti koji tako nestanu u požaru, špekulira se i na društvenim mrežama, tako da nije to samo naše mišljenje, da li je to nekakva pokušaj da se od osiguravajućih društava izvuče neki novac, kada je vlasnik već procijenio da objekt nema neku funkciju i da ga ne želi revitalizirati, nego jednostavno nastavlja, odnosno objekt propada i na koji način da to pokuša kapitalno iskoristiti je da pokuša da izvuče nekakav novac od osiguranja. Znači ne tvrdim da je tako, ali jednostavno ta misao prođe kroz glave mnogih. Druga stvar zbog čega objekti postaju zapušteni je zbog nerješavanja imovinsko-pravnih odnosa među vlasnicima. I normalno da niko ne želi ulagati u neki objekt kada nemaš na papiru 1/1 da si ti vlasnik. To je vjerojatno i situacija da se ti onda slučajevi vuku po sudovima dugo vremena i onda čak ispada da jedan alat, odnosno instrument kako ubrzati sudski postupak je da od tog objekta napraviš izgarište i na neki način prisiliš zajednicu da se to požuri rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i to onda na taj način da se motivira investitora da praktično zgarište pretvori ponovo u nešto što bi bilo društveno korisno ili njemu kapitalno isplativo. Ne? Imamo x Marina primjera zapuštenih objekata u Opatiji i to u samom centru. Znači samo ovako iz glave možemo nabrojati ih. Ako krećemo od Voloskovog prema Opatiji, Casino Rosalija koji je zapušten, ne znam ako ti znaš šta je tamo, ti si tamo blizu susjedstvu, da li to uopće radi, ne radi? Ne, to ne radi. Više, baš se ne sjećam više, evo ga znam, zadnji put kad sam nešto o tome pisala, prošlo je sigurno više od 10 godina, tako da sve što bi rekla, ne znam šta je danas s time, eto. Ono što je važno za reći, možda i sama Opatija i nema toliko takvih objekata koliko recimo ima jedan Lovran. Mislim da je prije svega treba govoriti o objektima koji su zapušteni, a u vlasništvu su države, jedinice lokalne samouprave, županije ili ovo. Mislim da su puno bitnije da se ti objekti iskoriste maksimalno koji bi trebali biti. A sad koji su to? A kad neko kupi nešto privatno, nažalost tu više nema puno mogućnosti da se na neki način utječe i na koncu konca kad se gleda i te naše hoteljere koji kupuju sve i svašta, a koliko se zapravo ulaže, koliko se održava na nešto na što ne možemo utjecati. Dobro, a mislim da je najveće ruglo je Opereta. Cijela zgrada van funkcije, tamo iz onih stepenica biljke rastu, ne one korov je već počeo. Ko u onim filmovima I Am Legend, kad je New York zapušten zombi, 50 godina poslije iz asfalta rastu biljke. Dobro, ajmo sad malo i na ljepšu stranu. Bilo je i tih objekata koji su se revitalizirali. Dugo godina su bili zapušteni, dugo godina su bili van nikakve upotrebe, dugo godina su bili ruglo grada, a onda su se, hvala Bogu, revitalizirali. Primjerice, dugo godina je Kino Beograd bilo u ruglu, mislim da je zadnja projekcija bila 1992. godine za prognanike, pa je 20 godina zgrada propadala, pa su je srušili, napravili nekoliko godina bio onaj parking, a 2017. je krenuo centar Žervej. Onda restoran Lovor je dugo godina bio zatvoren, zapušten nikakav, sad je tamo već dugo godina Monokini.
Paralelu sa Amforom, paralelu možemo povući i sa Lidom koji je izgorilo, odnosno kupalište Jadran ili Anđelina danas kako ga zovu. Da. Znači, na slične lokacije, praktično vizuru s mora je promijenilo skroz. Najprije je bio beton, dobrih 20 godina je bio beton, onda je izgrađeno ovo sad objekt. Replika. To bože su replika je ono, my ass, da bude vrlo bezobrazan. Zato se i pročula ta nekakva priča, puno njih napravili nekakvu poveznicu s time da je Amfora bila sad, da li ne znam od koga, nekih Rusa, Ukrajinaca, da su oni htjeli tamo sagraditi nekakav hotel, da nisu mogli dobiti dozvolu jer da je isto valjda neki dio bio zaštićen od konzervatora i da je tako se nekakva priča razvila, sad stvarno kažem, možda apsolutno nema veze sa istinom, pa da je i to razlog za, evo tog, nazovimo možda slučajnog požara. Mada je najčudnije u toj cijeloj priči da mi imamo, hvala Bogu, ove zime smo imali toliko puno, ja bih rekla, i toplih i sunčanih dana, da se to dogodilo kad je kiša lila ko iz kabla. Ja se samo nadam da će Volosko, da neće ga devastirati s nekakvom kockom, s nekakvom betonizacijom, da neće biti 20 godina sada tamo ništa kao što je bilo sa plažom Jadran, nego da će se nešto napraviti u puno kraćem roku i da Volosko, kažem, neće se to narušiti jer ona plaža Černikovica je predivna plaža. Ne? Kad gledaš, meni osobno, nisam se nikad tamo baš kupao, ali da je plaža odlična, mislim da je. Evo, tamo je A dobro, u zadnje vrijeme je nešto bilo uloženo u nju, malo je popravljena, uređena i tako da bila je ipak za neke ljude važno kupalište, pa ne bi bilo dobro da je iznad njega zgarište. Jasno, da. Dobro, ništa, evo, nadajmo se onda da neće biti pauza da se to renovira, a nadajmo se i da ti ostali objekti koji su, kako smo ih definirali, zapušteni, da li objekti, da li katovi, da ih neće zateći slična sudbina kao što je bilo ovo, nego da će se dogoditi ta revitalizacija. Pišite nam i vi u komentare šta vi mislite, bilo bi nam drago čuti vaša mišljenja. Ako već ne želite doći u Konobu kod nas, da barem nešto napišete. Ko zna, možda sad neko pokuca. Možda se neko pokuca. Marin, nažalost, evo, nije nam rekao svoje mišljenje o svemu ovome, a sigurno bi imao neku dobru dosjetku. Tako da, Marine, pozdrav i tebi ovim putem. Pozdrav svima vama. Čekamo te. Da, pozdrav svima vama i vidimo se onda uskoro s nekom novom temom. Možda u nekom novom sastavu, ali evo, nadam se da će okosnica nas troje ostati dalje. Tako Lijepi je. pozdrav. Pozdrav, Lijepi bog, bog. pozdrav.